Oba ne kwa, me ba ne kwa, ye ba ne kwa. Enti unim. Ye nyina ye ba ne kwa wo. Enti dia ya na wo pro ho. Dia ya na asa wo de wakasisemi, wo de sisi wunue, wo de kane shadow, wo de hunahuna no. E dia dia. Edin kakra bi a wunya ye nti. Wa hofama kakra bi ntomago kakra bi a kyese ye wo de hye oh asamba anya abotre. Susu hunahuna wunua no. Susu sane so. Na ye nyina ye ba no kwa. Ye be science so akokwa. Ye mfa bibia enko. We tear rubber brand new from Mianka Sankasa, me sweet mommy, Madi nyina. The Lioness, Her Royal Majesty, Mrs. Florence Obinim, Mama ho febia. Sweet mom, baby obia. Ciao, Anna, guten Abend. Queen Emma, what's up? You good? Okay, me too. Me good. Okay. Everything for aha and a breno ebema kwan na ya hye djumadi no. Ye de ahyase. Nyankopon won shraw sedane da unya bre e de mamie na mabedie na chese won na wo bomachi dom no Jeffas B capsules obema waye mreme no me masoro deda ntimi srow se de menye ntwusu bi menye bi menye nya de makoma pe but me srow se wo ba bobo ho e me soro me 2 minutes and 5 minutes and me no enru me asekora enru ho esa na wo ma adwemponi aba me tirim ntimi srow wo de bra se wa woni mi taste but ba me pacho Jeffas P capsules no memini bi wo de be kra ka 5 bosso kanum bosso na de fa be face me se ne be ya ba wankogu hu ani mase ai it's Jeffas P capsules obema wa ye mre e wo mpem na de ye de bosso a emmo wo de bosso enya yie wo hu timisro ene ma na ye ban ye pade ye de ye pade a chese etiapo sanso ena Jeffas mixture wo se ma ye kama sei na chese me ho asisi me ho so a na yaredom ni nyina etu ase a eye Jeffas mixture ukomi fia mini mabusuafo nyina yenom na anapa awia anwumre anadwo dia tutu amerika na kopebi nanom na Mother's Day na ebei wo hu aye ne ye mpranfo ye ma menom kire se ye kunnom kire se ye ma ye nyine be piepie nti kopebi nanom se ne be ya obenya apomudem erade me sound man step fan me de bi hu na me friend akosisi o se anom de ego minimwa ekoyo Angel Beverages me pacho beverages we wo hu ena Ghana ha eni abrochi bebia obia ageno atom me pacho tutu amerika flavors a opanyina ebi e wo honom so tutu amerika fa number ni sesi a dodo bi a wopebia o de opekra nya akukuduro ofra o se me pese na ya sa no de breme me to 2000 cartons but na ya sa ena mpeso de wo ha ne yenchikura Togo Beni he bebia wo bia me se abrochi bebia me ankasa me de bebro me ba be deliver what a crank what is obi bele abrochi de kan bell what is obi bele na chese wo angel cooler no na me de ebrewo enwi ehye me kama me nua ba ma de nyina shasha hair mi nua shasha me dase me sro shasha hair owo Kakalika Plaza opposite wa Spintex Road sanso na the shop ba so esan ewo Kotobabi Junction traffic light na so wa onsabinkum na shasha rigs ewo me pacho odi wi ma me na cute cat Mrs Mensa papa bi Mrs Sandra Mensa was there bi me ba be style no no abi twa lazy frontal lazy e de ma me na no so be style me kama cute cat palo wono so ewo Abeka Junction ne so hono mo sana menim kama so if we just love beauty palo me pacho matare kama a eshemi me pacho if we na almost fashion and apamatare akono kama edi amami na edi mama shefetin in fact if atame pa na no kwasem ne se me pese me gina ho a wan hwe ne ye a na wa collapse ato TV ne so ene so de ye be cancel pa ebusuafo papago furniture na amaye furniture kama me medofo yensemri o ma ye ntwa ye ho na ye koba ene do de e chen da ne da ene no eye mo
levels. Ibaisia. Mama kwaba BM Edinburgh experiences in life so me patch ko Facebook sisi Angel TV Ghana sanso na ko YouTube Nayas1 TV ye streaming e wo honnom me do Diamond Cosmetics nkumpa papa efi sanso and the boy fashion jewelry megudie ni menkapo nyina efi the boy fashion jewelry ho kwajo shoes and ahyeme mpabo me do ye nsemri and me nsa aka me nua ba fefefe bi wa ha sei wo ye NPP for King Kong NPP for superstar na sister yi ne ho e won nsem na ye bedi ne ho nkomo ibedi ne ho nkomo pa e wa ha uzu se hwan ya ye Sheedon sanso na me nsa ka nana enso so e wo fie ha sei me businessman ba akopɛ me entrepreneur ba akopɛ a chese osan producer niema bebri osan yo hene kase pa sanso na shodi superstar shodi esoso ewo efia ha yenkɔ na yenkomo mo akwaba na yemfa enhyehyɛ so mpamcho me mama akwaba o madaroma nana biya boko nana wodi wana nanda wa ho fe de esunko nana medase ka ehye okɔ na bia sa wo ho niema be koso pa sa nana before say niema be koso no esese o make sure say Jeffers P capsules one on be 10 ubetimi anom we are sure me pa try me wan kra ye mame we are sure na na ne si ha no wo de esi ha no meton ama wo na makwa akotobi wo pharmacy shop bi e ben me na me de abeshim to de ye pon ya anom ba akọ mate why madama shodi na boko de ye che no hwan fu why de ye de nyame yase she don't baby she don't baby my baby the superstar. Na omo for too much. Sheedon, one kasa o height e say. 20. O height 20. Ena she huwa. Sorry jina jina hoye na me. Eish, guys. Ena ni emegu achi no. She me ye kakra nka ho. Debbie, she ready miss nana basana mo hanana. Na mo how nana etwo nana na hu ye no oh Debbie nana so say me dem we nyoma we dem ni nje ho sa emom die na na ebia na oba ha na wo kan ebia na backdoor no we ni ji hu Nayas peni vo say asem e wo eni so no na e de kodai so sa nti me ni meni so na me de akodai so you yate she apomuti say bibia boko she free him fa okay me a Muslim. Oh, okay. Na me di anka say salamatu. Okay. Abdurrahman. Okay. Na me te me free north. Oh, okay. Yeah. North. Upper west. Upper west. Oh, okay. Yes, please. Okay. Mo ye nuanum. She mean to nka. Mo ye nuanum. Mo ye ma 4 ana ba 3 obema ba ho. Be ma na epani. Yes, please. Oh, okay. Wow. O ma me no papa te ase. Me papa free ma me te ase. Kafra ache. Almost 7 good years me. Oh, kafra. She wan kas wedding fie say. She won fie say. She will be 21. Oh, me were 23 day. 23? Yes, please. Are you serious? And you when you need? Minimum. What is that 21 coming out? I'm supposed to be already be 16. Oh, sir. And as a also dreams I mean maybe 40 or 35 or 39 and your moon that and your moon that wow abra boni wedding ye dear sincerely dear edimi ye sisi ade any wedding ye okay ebra ben starting new din ye oh embra me dem me hot to social media no oh okay na abra boni edimi ye enu mom de yente wonka embra me dem ho share social media asina ma abra boni edimi ye kaka. How many years ni awdo ho social media? Almost 3 years. Almost 3 years. Na just 2023 and awdo ho be share social. E dey na social media ya ma. Oh, yanka nye social media nka hu mi say we friend me say member. Me bra me you know. Okay, anyway, ba me dey NPP party and e ma me hu Sheedon. And I make say almost na party no na e ma me ye teacher e wo on my way mo nyanka nya party na ema me ye titu enya NPP party nyanka nya NPP party a me ne wan se me wa betena ha ana se me ne wan se
ubehumi na wakasa me mbra wo show ase ba NPP party ahye me nimonyam kese bi ama like me hwen e won kofreni. Wow. It's NPP for no omo ankasa na chin be hwehwe wo anase wo na ukọ wo de wo ho hwehwe wo mo koya hwehwe na omo faawo Davi. Okay. Eba ne say omo ankasa na mo ho say ejuma me ya ma omo no. Okay. Enye easy na me bo me ho modin pa ma omo. Na so omo nye omo nhwe omo nye hwe han wo me so. So omo be hwehwe me chi akwan na omo ne me akasa na omo ahye me nkran ene ejuma pa me ya ma omo. But enye se me na me de me ho ekohwehwe omo. Ba wo ye ade pa enye wo na wo beton ho wa de pa ne na beton ho na mankofo no ato. Oh, okay. It is sanity. Okay. It's we are the pa. It's wo do ho join ye e de na wanya afri mu o ma to fia ma wo ana ya to car ma wo ana se sen na brabo no since a wo do ho join NPP party ni 3 years ni e de na wanya afri mu benefit ben na wanya afri. Okay. Me nka so ma to car ma me ana so ma to fia ma me. Okay. Ba de o ma ya ma me no e betimi maybe enye enye china badakro bi e betimi ato car no ana se fie no ama me. Bosome so a omutua wo ka as a party member ana meka se senia waboa wo moa no bosome so a aketua dodo sen na wo de ma wo sise we ni power sise we yo ebra na mo power no aketua dodo sen na NPP party bosome wo de ma wo enye say like sikanti omu tua meka no omu enye say omu tua meka but se me ya de no omu fia oh say ntimi nhwe nhwe wo han say but enye say omu tua meka to say like dabi but omu appreciate ade ameye na eno de mitimi say normal enkofo yi omanim na omu ye politics a eya na ye bashom atem didie bully ni ade no ene sane a meka say bia sorry kafra o height ni tie ni we di watem wehu bisa me hu bebre me did the attempt no I share social media share me ni social media mu fitin collaborate fitin me ankasa me ma me wo me nsema nkofo keka ye ene fitin collaborate me go school me like I was social gathering me ko baby a say na nkofo be hwe me say na nkofo be react say omo hu me a enti eno nyina ka ho but mitimi hu ni say me den a me amnie ntimi nsesa ho so ntimi nsesa ho enti nsesa me fa ma adwen poto baby a obi be ka ache me ana se den na nipa no be ka ache me a ebe ye me ya David if you say me den anya me abode so obi wo ho so opese onye se ba onya ntimi so manya se no na ma koka se nyame ade na wo ye me se da bidam ntimi me ntina ho a ma regret se nyame aye me se na nyame de me abei because me nnu me ho se me kan papa me nnu me ho so sa confident bibi a friend confidence na nde wo me mu pa me obi a atem didi ana se bully embu me mu wodo hu ko join ni NPP party ni emema dodo sen na wo ne omo ne omo adate akọ out ewo because me te see na wo ne empanifo ni bia na meka se emema ni bi ekọ out woni be me bia NPP for mpanifo na na se woni mpanifo no bia akọ out obi ansa opeda obi an approach me da wow but omo bo wa baso ewa adwuma pa wo ye na o kasa o ko school a oh na okasa uko school a ye buli uni ade uko school do him fan school ben na uko ye because me call private school like ewo mamobi okay me call private school that's from Brown Fitty Crèche me chobi so ho and sana me start to call SHS uko SS we him fan ewo Ekunfi Central Region wow Ekunfi esache ho Ekunfi ti amadia wow yes it will be oh okay it will be a brebe na 2022 we 22 that didn't want to so because yes you what been pa that didn't want to so and I now grading and then we dey grade pa ekoye ankaza unua no mo no osemo ye math 3 be ma baako Sheedon math 3 no and I make say sorry math 2 ni di wachi ewo wuchi wona we kechi oba echi ba ko di mechi omo nyina omo height no etese wa na me busuanfo obi aye tenten obi asoso wa obi me oba me fie na ka cho say omo na omo wo me on jindi because obi awa me ankasa me papa obi bu mu ni mu obo ankasa de odi mechi so wa like
ebusuafo ankasa omowa it's ono papa ne also papa if ono maame ana ono sister ene wo baby a otisisi me ne me sister kitso aba me sister pinino ndo wa renti ono it is say wabusuafo ana say meka say wo sisters no so omuhu senia eya wotie na ana meka say oni omu gina ho a sen na ofili ana sen na omo nso so efili se wo mu nyina akoya atentenfo na nko akoya kokowa sa no me dem me feel you like me obi am me feel enti me ankasa no se na obi tin oye tie na aka say nkofo mben na ni adada me de omo anya me sa even ada fofo a me ne omo nam omo ni na omo ye tenten bebi omo kobi a me kobi me birthday party weddings like social gathering bebi a nkofo wo ho me kobi yes opa ni je pa eni je de opa e shi ene e wo ka no kre sa pepe e den na ma opa ni je too much sa no me pe asa me pe nyom like me timi say e say nipa weni nje weni anje weni anka ho a adwendwem po betimi ahaw enti e say me ninchi na me ninka me ho say na like me feel free because I don't person me tie me pe ni je wow eya na odwin bebre wo ho a wodwin ana na ya ma wo call out ne ade asetem bia so bo ho ono nko a wo ho a odwene pa ni mu no enisu on de obema ye nyina ye hu se na na onwene but ni mu no odwene se ade na me de nipa nyina awa na me de me nko aya ye mi sei enti na ko basa wodwene enti eduru bebe so be dwindwin de na me so me fampi wo ho a wodwene eni ma hyew so pa na be menjin wo ye sure menjin wo ye sure wontena asendwin seconds kra da sa de na nyame wo ye mi sa minye bida wo ye sure me po me faka na driver to me ka say eh we ni ji ho me sa na me te me nye obi a or tonight no dream na say ade na nyame ye me si ade na de bi minye sa enti sania wusi ka say opa ni je pe chilling e pe outing no na che say ye hwewa o san pe memasem kakra dabi sa stop bebe wani je ema ho e chen mema ho ana like wo ye lesbian dabi nyame pingu ka Sheedon who boyfriend she who boyfriend oh yeah me to make say dabi me obi who obi who mema dodo sen oh dabi ba ko pe ba onama e mema how nim say mema don peto e mema peto o se mema e dey mema don peto enti di ba ko no ono obi wo ho be obi fo ne ho say height no ohu eto na ne won na adwen mu say eto but una is on phone one una say mema peto enya me na me ka she don say Nayas wan kasa wonim say mema de wo mo peto to mo ho to na che say wo mo tata wo ho na e mema na ye tata wo no ye pese ye bisa say eye omo te say wo height ana say atentenfo ana papafo esikafo obi te say me height na sabi ehiafo kakra obi te say me height and approach me da o height bi eni ho no ma wa approach you da esikafo atentenfo emo ho fe te say na nanom obi te say me height and approach me da really me new adam for put to say me height for that it's mema new o boyfriend no be da o pejao ana said because senia otie na yepese ye hu o pejao ana say senia ya na oye no wadaro ma we die kafra fache me e experience because me pese me hu say wo mo ye nkro asa obo won mo say ni boyfriend pese ofa na ade say o peja no wo say o peja na sa ana wo to afa tie tia dem bi da na so wa na katro me na mami na me dia na abrabo si ye pese oni ye ewura wabusuam mu kakra wabusuam etesei na abrabo mu kra no de na wakom a ubeka se u rent mi mfida besi nne a wadi 23 years okay ababam de my bread sana ya me make say okay me nkola wa woni na me nko na wa bre o me pa owo me so me nko na make say wa bre ma be ofa ni say 9 months ma me nko me de ofa me 12 months but that's 1 year kasad
that's 1 year. So which am ma mecha wa brankasa wa bre woman so but ono ka che me so woman no mean to say o ma me so wo na unti say na what to say because woman na nkofo can say like ni nkwala no me ho ye fe pa enti your neighbors obia me nyi na omo ka che me say me de me akwala no de me ho ye fe pa so omo chere me picture bi na maybe some say enti me amini na omo say me amini because na me ho ye fe but omo ni all of a sudden so me no mo dwen say asram na obi dia be sra me and I say any born na obi abesa but me so me timi say maybe nyame wo de maybe omo ehu ni ntem na say bibisa say musa na me nine me ma me wo me no akola bia otimi gina ma me nkwa me ntimi ngina okita me like na me na ya gogo akola majut say 1 year me ko 2 years na me ntimi ngina na me ma me ka che me nti ono so e fa ne ho adwen kofo de ni kasaye say on family ko ba me papa no so oye obi a on pe ejuo to say ejuo Muslim you fa be like to say pastor malam me papa say no ya malam like somno awura ne munti no ogidi say bibia ye nyame nti ni sa ejuo no on pe me ma me nti ono so me nti me ka so ono so ka ho but nanka ye chance entema anka me na no ha me sa so nti emu no na me ma me so fa ne ho ade ma me papa mpene ti me papa so oye obi a ontena fie okọ kwan so ba okọ mekane adade ba nti ontena fie nti emu ana okọ ye na me obi be ka cha ma me se owo baby joje e wo Volta region na omo ye operation ni ade nti me ma me emfa me nko na omboa me nsa otena se o twen me papa me ntimi nante me ntimi nye hwe so emu na me ma me de me koye nti picture ni po wo ho ye me operation ni po wo ha ewe he oh nti ho no ma ye nhwe nti ho no omo ko twa ye nde na omo ye wo ho like minim but na me na no me tam na me akwara no me nyi no me nantia na ma bo ho me nantia na me he nti wan fa me anko enye ye me ntimi nante so mo ye me operation na mo ye nyem nti ye nan ba ko so utimo mi gina pa obe hu se me nan no ayese achia bi sa pacho gina ho na ye nhwe obe hu se me nan na gina ho straight na nti okay so obe hu se me nan na achia bi sa nti ma me fa no agin se obe akoye me nan na mama nti ye koye na ye nti ye hye me pop me nan tu ni na so na me timi nye hwe me wo ho like me timi nye hwe nti enu mu na ye transfer ye ko nsawom OTC baby a ye hye dade ne ade o na me kotena ya na mo hye me dade ne ade me ko school na me de koni na ba dade no so wo sha feel comfortable now sena misumitimu se improve sena me na nete sa na ete nti dade no so emboa me te wo mu anti bi ju ti say primary to me say ma me fan to because me friends are many nkofo na nte be me say my odd wo mu me ntimi nya hwe me ntimi nya active me ntimi ensi nya ma me ntimi nya hwe sa me yet say yarefo bi so ma me yi dade no nsi ho na me nantins na me nti na me nine auntie me anye straight 90 ya na me yi dade no na we yi dade no etu wo ho a wo nan na ye mu yo ya me ya pa iti me hu no iti me ya me ya like me nante tia emuti me vre me ne Philippines pa iti me ko school me ko SS no iti me nan iti me ha me na ma ba fie iti me ju 1 month na me wo fie na me nan no so asa akofo na ma sa akọ iti me nan no ha me a na masa abafi wow kafra Sheedon adwuma be na wo ye sisia we menye adwuma be sisia we dem wo fie enti uwie school na se meka se uko school no o ka se uwie a ede adwuma
office adwuma ben na opesa we ya na adwuma ben na o decide say obey. Oh, me can say me person me nurse, but me to say nurse so say patients by emergency, me rush and come ho. And it now so e be some styles. Maybe an say hospital say bed no. This my fa bibi actual can I say me nya support be maybe akonja bi and I say bibi answer me to me ahwe patients. To me junjun wana me to me jun say and I mean medicine like pharmacy. Oh, okay. Say I know there it's now one place. Obi wait me hire obi po bibi wo strompo a. Obi timi akoyi abro. Enti we school na went me anto aso na ambemu no. Eden adwen and about him. Because say pharmacy and medicine dey won't mean say what the SS be call medicine na say SS to aso. Oh, and na went me anto aso. Na kada be to aso. Obi ye bibia say me to aso. Okay. And the other ba me na be ha me. Okay. Me na be ha me. To 9 Oh, otua e wo Lagos me nya school po. Wow. E wo Lagos. Unya school Lagos. Yeah. Me tua e receipt ni na wo ho. When we are done, then I'll show it to you. Wow. It's bibia or but na me na any hammy. How? It's not mean to me. Kafra. My message to me say, my brother is a Sam and I am to me. So to us, I call university there. How? So apart from say, when 9 went to me and to us, no, who decided say a day in business now? Per se, oh yeah. Oh, business. Me to me say na me na know. It's no mean to me be gidi bi. Okay. Mean to me Russian could be but me business is suitable for me and say maybe I'll be entrepreneur. But, okay, entrepreneur. So, yeah. Okay. Because what's it 9 to me business, but what's me ahoɔden foforo bi e de ko support NPP party wo mo kwa ha na wo di etire wo mo business and you say maybe bibi like nyama ba yes san nyama de na mo ye na e di chin bibi a because you say na wo dwane wo nante wo fa ha and de me bra me metina ka mo na say me bra okay me relax and also metina ka say exercise no mom de me ya me na be by no so I can exercise because you hospital mpo okay it me my nante wow Sheedon Nancy ohunsem abegu dwa so ye hu on internet yi so baby Sheedon usu just ora ho ama yenum bi nyina ebie video na yesu because ye about time ena o my Ghana de ye my Ghana bibi say obi a rebe ho yet say wo sister ehwe acid egu animu or mo treat you the woman funu ebo ba she no kwasam ne say em say wo de ya adwene be di agro because oba ye in fact ye ka say obi animu efa wanimu efe pa ye a bibie ni wonu ma e kire say obi kura de pen kura atwere wanim na nipa ye de parazone egu wanim na parazone kura meka say odi si niema na odi asoki de ma kura bed sheet fita kura na wa twen be ye 2-3 hours kura wo kwa akosi kura no odi agra won san ho nyina be roro enti enipa ye de parazone egu wanim na uguso te afefefe sei na chese na wo de ye be pefe mu ana se wo de ya adwin be di agra na be pe sympathy ana na sika bi na wo pe e di enti ne ma wo yesa because there is no way e chese wo sister ehwie acid egu no not acid na e dey parazone ene omo parazone ni omo yeah na parazone ni omo die e ba ne se na wo sister ehwie parazone ene omo egu wani okay o say like mag mi hu shey but now so buy na my makeups like now why foundation into so you didn't see it and it's a call one week for mama yen view na nim ye o woni pa me pa mo cho mama ye hwe na nim ye cameraman fa to na nim ni ye view ni ye pa ma me because asama Sheedon na e kan die omo any parazone omo nko akra na o hye kakra na ye friend is in parazone so abeka ho enti ye ti o okay enti ewu po but mark no ho we say me high black okay mark no ho enti at any point incident ni see empo me twa
baby a ekuro no wo no okay nti ebi mo post here okay and na film so me pay film amenya film okay because me yampo ya me ni pay film okay dey bia me trend okay so me ya ye jawa na wo ani gi because na the trend enya me hwe nti me so mo po na o mama me akọ enim okay nti me film se me pay film a okay menya film okay nti me enya se film eba ne sen na wo sister etimi ka parazone okay any omo edi gu wanim na se ne ya wutie ye hwie parazone ne omo agu wanim na hwe wo ya anye wo makeup ye hwie parazone ne omo gu wanim a ebe drop ya aba ye hwie gu wanim ye tu agu wanim nti aha nyina esi ehuma but we wo kon fefefe na etwitwa kama kama wo fefefe wo kon ase nyina ye kokokokoko tuntum bi eni ho nti maye hu kyerkyere mu mama nka okay omo no odi nsuo gu me ho first okay ansa na odi omo no na odi betwitwi nchen so odi gu me ho okay odi gu me ho nti odi gu me nti odi nsuo no gu me na odi omo no gu me so at that moment no na me ni suni na hihye me so I have to wash it out me wash omo no out because na me ni hihye me eti omo no odi gu wanim na odi gu ho no na parazone ewom omo first ansa na parazone nti odi gu me ho na me wo me nim no ansa na yes anya misunderstanding nti me say ma me fa nso ko gu ne ho so na wo dware nti parazone so edware ho no ma na ono so ofai na odi gu me ho so ho odi say wo sister dey kandi omo gu ho no na wo so no dware na wo so yes wo di bi ko gu no ho e na ono frɛ dware ho odi ne ho ne keda na no giant inside oh okay no so the parazone omo no parazone pe ano say omo no na your kitchen ho side okay but parazone e battle eti parazone na himfa enegu ye wo himfa enegu ye egu menim parazone entimi hu wanim Sheedon abra wotuwei wanim kama yi enipa da sani entimi enhwie parazone hu wanim parazone odi mi kisa na esenk wani say but wani ko me ha say into asemo esi ye 2 weeks enie so there is no way a parazone ye hwie parazone gu ho ana se parazone kra ka sabi wani ha say ya 2 weeks pe obetimi aye okay entenu sa no se mintimi ntina ho bibi ya me mintimi ntina ho so me call kolebu de be man call kolebu me call nearby hospital ewo amasama e na omo ye den e na omo tete ni skin foforo de tale ho I say roti me ho okay se parazone udi gu se ho roti ho but shegu wanim yes o shegu wanim anana utwitwi adwaye kra washroom kra na se wudi parazone eye bibi ekogu ekoso wani so Sheedon ekoso wani so esese wani timi sei enti eba ne sei obi a yehwe parazone ni omo no kra de o de yemfa nto nchen because o si omo no odika de omo no gu we ohun we o si wanim no ohun nyina e wo kitchen e na parazone de wono frɛ dwae beto parazone gu wanim ehwiegu na obi a nana asem we esem bem me ba o ebia na parazone no e wo garon se ade we hwiegu bo mu a ono oto ne se ya ebe ba se wo garon mu a ba nana asem a Sheedon eke yenyina ya hwe video ni bi producer mo show video ni ma me yenyina ya hwe bi wo se ne sister hwie parazone egu nanim wankasa ne ho osinanim enti nipa yetimi di parazone egu wanim de there is no way a producer me pa cho mo show video ni mame na na asema Sheedon boyemu ye okay enye say me your life and come show okay so no on wa chen me okay enti parazone no odi ugbe say mitimi ni na white parazone no odi gu me hu miti enti esoni gu menim enye so o hwegu menim esoni gu wanim yes o hwegu ni ti o hwegu ti na de ana ewra menim ehwegu asem we di ade unexpected na asem wa wani na me bisa me kira ade wani enna memo akasa sesi ade wani na ho so na ya be hwie parazone efegu tirim na san ya be gu wanim nani da ne ho so se o che so se me ko hwie ade egu no ni nsuo ni mu anasa me de ko hwie ne ho e we dware na o dware asem wa wo kan Sheedon upese ye jiwudi ana because ase upese wodi ya adwene edi ago sodi bremu kakra na emre me fa fidi kese so na minchia ahwefo a ehwe ye bibia we bia hwe ye nyame hwe bibia Sheedon boko dem na me adom ho ayefe that's na okasa ni mo na okasa bi mani ajepa wo se wo de da bia wo ma wani je
eno de me salute for ho da bia me ka say e ma obi enye obi na be ma wani age yen kra ye ti say kra say da bia trebo ho kra ye reho nanso won hwe wote bia na nka say because of e bia me te bia ni nti say da bia na me su me di me ho aroro why ade wo ho ba ma me bisa wasem we de fa cha me yen hwe woni wonua situation e happen ye no obeka asem bi say se bibi yawa yen bisa wonua no shit asena ko shit because we sina na wonua nkasa o ma me ba papa ba yes please minim se utu a onso wo ba ha me bisa so wonua no wo he because nya minim ni se utu a no no so atie nti e ba ne sense a word na wo kan e de na beba ama obi a ye wonua o ma me moja nkasa na mpo se ye parazo me ni amate ni se ye so wonye that's all prio wonye because wa kasa no statement wa kan wo say makonkra na mo atwa so ba o dware no utimi toa ne wo ho ye ntwa si o na mo ye de na so mo atwa so ma nipa na o dware Debbie, ye ono no ko school or lectures. Nti o ye me sa no nti no o fan ho e di akọ. Nti etuta ana but me who say ho na so benya chance no. All the powers on egu me ho all the omoni gu me ho no. So me say me so me retaliate na me so me fa bi ngu ne ho because o ye na offer asafofo woman no. No the ball. E de shame. Yeah, ho de wanya de. And o ye empo me ho eduabi like a soft into me junior so say no say no say oye na me be ya because oye tintin into na wasa kame ahye into wonim sa no koka na ye den yesi mi suma no mu ye ntimi kwa na kita me kwa we na esi enya me fault so fight na me meti wase o she meti wase because me meti hwei me hwa na me hwe dom me ntimi na anana na te na me ntimi a wo bo me na se makota mba bi ba wo hwa wo nua wo so wasen o nti ade na beba kra wo atwa so okwa akodware akọ ne ba bi nso ho na hu se aha this is the perfect time I met me ato ache no to the extent say wo ye ya senka wo take ni video I think I still stand to be corrected we do ha wo ye say wo take ni naked video and no kra me Sunday another grudge and I'm also starting to kwani biem mesre ho no adenti na wo yes a wo wi a mama misa wo eye NPP ukodwan ne ye no nkrofo se ne nti a ukodwan ne ye nyina ne se opese Dr. Mahmoud we de wo hanti na mebisa wo opese eye Dr. Yewra Dr. Mahmoud Baumia it's alleged it's alleged yes it's alleged said they omo kano womo se ukodwan ne because of said they nyame ya adom na ye doctor ebedi president a womo edo obekọ eye baby a esese ye do kwani atwum this question no one after the other okay. First one I will hear bisa na only one ni me pese me misa on say adenti na wo beka say se bibi jewa ye misa wankasa wonua eni de me ho ne de wanye ne ye because hwe adwuma ye ebia obi tan wo ba wonnim yete hei wonnim nia ebi odwon ho adwembone ba ebia na wonua ne nya wo hwe anasa asam na wo kan na obi aye obibi ekire god forbid eno de metwam wo yesu de member but sa statement word now be kind na ye me yam say because nipa mama bia ho ohi wutu we sabe ho ahi pa nkrofo sa ho ahi ma menka ne sa yes wa wonim so ho ahi deda it can say wo be at least our statement and say wo campo what I say and say wo kan sa statement no e wo outside ama obi empo bete e ho no yi ma no na me ma second it is adene anya say da krope okay and adene happen me no yetimi diago yetimi sere yetimi ko baby a me ne na eko nice I wonder what sister mo your besties yeah like your kumpa but mo your besties yeah besties because ye na yetie ma me nchen ti bibi ni a ye na ye koba ti ye ko baby a ye na ye koba but sadly like this is not the first time why be ato aso why be sa but so say me ntimi no and I me so me na me ye penny but any interest when she does something to me I should keep quiet or something at least me so me ye penny me so me timi akasa if she respects me she will listen to me and answer bibi but me timi even because of say me etianto so or baby just I should keep quiet I should keep enumpo obe e purchase me ntimi ndidi mpo because me be didi po betima be fa me dwan say like me my example betima be fa me dwan say me ndi so me ntimi nya ne hwe so me ntimi say me nya ne sa onu po me nya ne sample
Yes, ono mini ni five pa me nye no na makọ me de akọto ho ama no obi na ma sa page na ma be twitwi na ma like ye vibe ankasa ye ko bebi ana ono so no oye obi a me ne nama obi be ye me bone ompene oye obi a like me ne nama I feel comfortable say me ne nam ye ko bebi say me ne we nama onya me hwe asam no eba asa no ana wo ma me wo ho ana mo ma me wo ho no say na mama efa no say ohie parazon me de ho ne hia me ohie parazon na ma me we po bisa me asem na me be reply o say dey ntina me be kan say bibi to me ana say bibi sa okay it's oye me sa no ofa omoni gu me ho odi parazon ni gu me ho no enti enumu no mini because why I see that but ye kasa na waka say we jai and they said they be also we not boom but when we have misunderstanding now she tries say she'll do that to me but it see that and then once and then twice so me to me say me keep you on me ho dako bibi wait because me ankasa me nanye ti dako bibi wait me aye me a then they fa na agwa because we only say baako bibi aye baako me ntimi fa bibi enti aye sa no na me so ebufuo like me ni so hyehyɛ me ni adade ebufo because me ye bibia on jai see ye no o report ma police for me wo police for na me wo police for number report ma police for me wo police for number me frɛ baako ka chem say oye me sister even say me call police ye nya hwe ye beka say ye ka say bibi esi wo fie nti ye report ma police for ana ye call police station akọ report enye say bia wo kọ say e bia ye meche wo sister no na ye nko jeli na wo etoda police for no ye nua mema na se ebusua for police for no wo mo so timi ne ebusua no bi e kasa e ma ye etoye se ne be ya wo mo de won ne na se bi e bi police ni de ne kasa because ya wo kan wo si asi enti police ni de ne kasa e me enyamra kwan so unsusu se unso one day obetimi atena se bisa ho se de na wo je inti a wonu an so yesa because no kware me nya sure say wo sister betimi atena ho na one day because of a situation no ana adena esi no me ma de me nsuo na me ko obi bu ma me se me ko dware okay ye baby aye wo no site new site nti ye bula okay ana me so me nine no nti me nya obi a na mama we bu nsuo na mama ye dware ni bibia wo inside nti me bu ye no one thing to she doesn't do anything I do the cooking I sweep so me sweep here then she was sitting down then my mom said I should go and wash the dishes then I was like no she's sitting down so let her go and wash the dishes so that I can bath and do other things and she didn't like one propunity and I was sorry na mama ye entwa ye ho she me pacho so mama na ebusu afam pam chogun so mama na entwa ye Guys, do you see something, guys? This is my pure sister, my younger sister. She used this to hit me, powerful, to pour it on my face. But guys, I want you all to know that I will never forgive her. And I want you all to see. Guys, this is my sister. My younger sister, yes. She claims she loves me when we come online. But look at what she do to me every single day. Every single day. See what she has done. First, she used Omo to pour on my face. Second, she used Power Zone to pour on my face. Third, she used this to hit me. Yes, I want you guys to see. If today I die, it's my sister who killed me. Thank you. Okay, guys, do you see something, guys? This is my pure sister, my younger sister. She used this to hit me, powerful, to pour it on my face. But guys, I want you all to know that I will never forgive her. And I want you all to see
In fact, say video a kwhwe yi. Say yesa pa na Sheedon a sister ediye na ono wankasa ne muja. Ni chocho muchu. Say ye no kre pa dia because me ye ni hobi. Na say ye no kre pa dia ene odoye. E me bi nsi bi. But I say mo call report. She esesa asem we o report say ne ebe ya because dako ebe ye dabone. E di amaw. Se wetimi yakofa woma pa ye di wo fufuo se wo sister de boy na she wankasa wo ye dodo sen wo sister betimi afa woma nana na wo de abo shodi bremu kakra so parazon no e no kasa bi a wahie they are fine but se woma because me kra me ye black no so bi beto woma e de bebo me a wo behu mark e wo me but no a wasan ye fair aka ho mo kra de ye so mumu ana yensa no ye hu mai nti ede na beba miminji ndi so de sa wo ma ne bebo no e no de bo na ke be hu ye be hu se because kokofo de ya mo hu ye hene okay wow nti e ho ne de minji ndi me hu ne se bi odo de bo no but wa fa mo ne se po do no e bia opia bi na bo ne just a slide one bi because me nya sure e ho de woman e bo wo hemfa wo sister Audible me ha. Audible with him. Enka sabre me hu video no. No mark na pa problem. Video na ye show ha no kora na ye hu. Ye hu mark bia. Bo video ni bi. Ye mbo video ni bi. Producer ye so ye se bo video ni bi. But ye hu mark bia. Ye de woman so. Woman we ye de bo wa ese. Fufuo kra woman kra bo nsa me anti baako. Unim se woman born nsa o wa chim so aduro. Woman born nsa de ye twa ne nsa. Be pai. Me nim han ne I dark kakra but enye dark o sorry like I say sa we kitu ani so ene bia no wo de woman ponche wo but man ka so wo de bo e bia say woman bet me ye de wo fufuo no just let me but say na woman no kwa ne tintin kura be ye den kura na wo de abo bi man na enye se asama ye kan e bia ye nyina ye de anu agu so but ye justice e de ma wo kasa se adentina wo moja no timi tam woma ye di wo fufuo se wo de ye de enko ana ukodidi na ta because e ma empanifon so e panichin o na e panichin no wow enti na me kan say on we di on we say 16 oh da be 20 something 21 ana bibisa okay nana enti e mario na omu ofia sa esikensi no okay e ya de wo ho pa koye we menye enti de obeye fees obeye no because all ye ya obi ye den e wo numu nti obeka asem bi a e betumi a hye ne a all ya ade na kofa sa ejani na ide asori but how do you say o senior sister be fa this e ka fan se ka ye acid na siwa ko hwegu nua no ho yeah eno na ho no ye nti ase wo say anema we no ye de ko police station na over like ye de na kasa be yeah, na kasa say so to me you obi call police and you said you to because I'm born to say ade na e koso no e bi nsi bio because we you nua penny because of height nti no am I say dey be an o control no enti na she so onye kakra no I know the she ha drink kakra ade na baba no wo ha drink ade on na ti na wa say ma okay dey ha drink say ye wo ebusia for me pacho ye bie phone lines fa wo number na egu screen na nim no fra ye na fo adwenkyere ebra but me when he said bia it was a mistake na buy na ma me na say so say ene wo be twitwi nkukom wensu be say say no ma ne ma me ntimi hihya because omo ye team omo ye mpanifo jade na ma me na say wo hihya ono nkua na eye nti ode ya obi na eye ena ekoma sa nyama we nyina buy what you say enja no na wo kan yeah it na make say bibia betwa ese so mo plan because na nka babia madu enye obi na betwa so wo fa nkukuo wunsu yesei wash the dishes wensu be praha enye obi na betwa mo na esa mo ye but enya ba she dia e be kan nsa wunsu nya potre because minji ndi sabe unia no odo because every blessed day bia me follow mo pa anye ne me follow mo kra before ansa wo ko join NPP okay it minimo pa iti bibisa say e die na beba ma no so wunua be kasa me fa woma e de abo no ono one thing nibu ono so say no ho ye din ana ono no
Uya obema uya oba like obetimi we sini oya obi a no ho ye den wa me boyen wa oya obi a no ho ye den e na nti sometimes so say ebufuo etimi ba obifo ne bufu otimi ye bibia obe realize no now we pray ne kwana na sense for ne afem bufu a bigiti se obuta afu ntem because yes on krowa fo ne de o mubuta afu ntem eti se obufu a e wo nua no so a ososo de na ya wo de ye no na ya say mama mi se na sem bi wa me ti se mo ka se ni nua ne dware no okuteki ne picture naked picture eno na e de sansem ne ba ye no eno aya kun de da ya ni fight no eno no but also share omogun no so etini nia no so ko share wo jare no ko okoyi parazo no ko video no my video no my dabi me share like my video bia so oya me sa no into ebufu ma like me nim se me so me person me nya bibia no so be ye ne ya ala se be she no ni video no wo try man cha video ba me fa phone so no yeah like mancha but all the threats all the threats what Jimmy phone yeah e say bibia ni me so of our phone no hwe phone e cool phone into offer no hu say mancha hwe because there be o hwe police for was say me say attempt to kill okay say nipa no onya atwese kan kura na say o motive da won fa mo no kura when you wa fa de no kwa de onya de bitwa no na make us a parazon asemi any woma woma fu asemi na say ko mo report parazon no so like mo say we say manumpo make us no to feel good manum and we say meeting no white into parazon so the good me hu no say me so say baby am say na nsen na wo form kakra nti de na me hu ne sa say na person wo trend kakra na me call for me o me like me because the video ni cover viral pa yes me delete here o come me way up na ni so yeah me yeah no said anju 30 minutes e na etwa won say eye woma fun ni bia na woma na e de bo ni bia na o da bi oh okay enti me yeah video na enu po video na nya ma adwe na me de post yo esi sa no so me share him ankofo ansa na me be post here enti sister bi na catch me sente me post na me create awareness say ade a me sister na ayam ni ba me enya me ankasa na me so me obi e ka say chum entry or say this lady was rude to Honorable Kennedy Japan because yes we rude pa ewo Kennedy po me nkasa nti anada say but na say president no more but Kennedy po because of say Honorable Kennedy for honorable kan hono honorable like me nkasa nti anada oh okay and then nipa no na em say wanti ni ye me nkasa nti honorable ta mpam cho mun so ma me eni die mu a hello hi odo ye udi ni baby a wo free your friend ko ti me free pick farm okay one say we are simu no Yankopon say hu ntokwa kwa nyame onku bi mma okay wow suban na ode ba ma so no bi emu ano no e na ne sister na edi ma asema mam itu mon kan chere no onto ni down okay yeah that's nyame show we dey wa suma ya say odi suban bi ko ye papa Mahama so ye president so ATM so the corner so obi emu a wono e na wo sister atua hoka e di ama ada ko me sister ni na na politics no ada wo di ye papa president Mahama atema na so say Ghana won say wo party bi echi na oni ni party na wo ye bibia obi bia ye nation whether good or bad who poye nation and I me share TikTok as po me nkasa da me ma share matare NPP atare na ma besa but who share comment section as okay me pacho hello me pacho udi ni baby a free you mpocho yanko you mpocho ada again or dey ye system hello mpocho yete ada o dey ye system ono obe feed o ye na anyu that's obeji nintem dakoro obeji nintem me pede wonye nkasa ne do ninu no reporting
ne ihu bi mbre no mu no hu do ye nua ono da koro obafa na agudi ada do be fi do ye na nua obeje ni nsem ti wanya na nkasa won fa the serious no de ye nua no dama na odi yo obi sha na wo bi olugbo na bana so mo wa anje do olugbo no mo we pra ari de so obo na din we wu obi se iduegbokun ode juma ode children ntan chapi ode chuchu na sekeke ode site kwa na chapi na banu owi because idue na ode boko nti wanya na nkasa ode ni ni na ni mia o sopa ni mia mama on pada mane do ba ho she e ba sa no na ma wo fie ma fa ne sei be ba nkasa na de no na no hu fa no eti ma ho mfa no na nsuo hu nti mu be kunkum fa no send ofa na nkasa eye den ya na ho mfa ba o ways because me am nkasa on family pa cho so mama yeah hello good evening odi ni baby a free me pa cho me free ka so ye fa me fati okay fati yanko me pa cho ya ma ha ma nya me na atwia ne ka ya mo ne pa no to kwa She yes where the need you you say ye press mama doctor Mahmoud Baumia say nyame be ya dom no be the president and nti a wodi na ti pa wodi mutenten no ope either position and also omfa wonko no mko twe eye sa wo me pa cho me so yeah hello Yeah, good evening. Me pa cho odi ni baby a free okay odo you yanko Mpacho who say Sitano was Pacho ma no so ma yen kakra Mpacho who say Sitano or Sitano tell me Sitano or Cherry or so funny ni na ni the answer okay yo ya ne mu ka kwa Sitano Pacho ni di mu it's so I'm sure oh Nayas yes so sister dia o ye no wanya de dodo na eka wonu no ho but still esa mo report na wo kasa na asami a papa ye ke ye bede ke eno ana mpese kam so okay because if obi wo fie na de bia no hu se obetumu a saa no so ode be yo saa because onan kasa kasa no se ye ba akon yemi je report case no se de be ya before it's too late yeah na se de be ya chine bi no se ba me ni kura ni fie wa bi me pacho mun so mama na wadaro mapia o eni die mu mun so mama yeah hello good evening me pacho odi ni baby a wo free me pacho your family afi okay die mo ye no time for television so muka google no so too much die mo ye no enta say because of for the the effect here twini mu etina presenter wa kono ka no o kasasa yen kasasa ke presenter mo ye juma mamo nye stade no mo ya na abam say o ya ma na yakotini mu ana enya se mo ye juma mo nye juma na honte mo ye juma na honte mamo nye juma obi tinchen ya obeka se bi ade na mo ye no mo ikaki pet yeah that's it nyame unsha wadwenchire na odi aba shodi yes asami a o kan se wa ma papa yi kole odi asan ye nyina se ade nti na esa wo ka se odi NPP echi okodi party na echi because of se na opese bi a NPP ba party a ye de ne ko na ye ko twini mu sese na sa ni pa ba ye twini mu ni pa twini shodi den no sa sam na wo kan ye de esa wo apologize to I mean mano dey be ni pa say ni pa ye twini pa mu na mi bisa se eyampa ni pa no wa ha ade na onye na momo kama no eya sama ewo media no so padaro ma wasuma amuka itina mi bisa twa ye wo media ye wasem bi wo ha eto ho na nyame ye wadom na wonya chance no wantimi ayi wano an clear na da wo so inti e bi onya ko no onte ye ye wo media ne so nti ye nim nia platform ben e na wo kote say odi NPP achi so delay
was I watched on I think on delay interview be and obi peke ya omo kan one to asem see e so person go inse bebre na o pese wo kwatwum we am fan so say na wo bom pa ye say MPP ba party na chimu wo be eno na ye pese ehu no ba unye interview bia me pacho wadaro maso ma me ba unye interview bia wakoka say ana presenter na bisa o say na bom pa ye say party kro no embra power na de wo hia ne say ma opposition bi ana say e do be fly akwakotwum amo ye tenten wow na me nyi ya me fi ye me ntse ya chi obi mi o wi la na me sa China for do mutimi ya bibia Nayas na nye no kre oh okay no nye no kre na so di na dey to no so de ye so di na dey so e bi ono so akoto obi obisa no so say your negative comments via maybe if I can so or can I ask them keke because eba no ntwe eba ne say or support NPP na say ya man position and then me who say e wrong because a party and obia who ni say e wrong and enye wrong me who say who say so bia okay me to me obi anim say me MPP po okay obi anim say me to MPP ye du twaye fruma ye ti me pa me o MPP me papa o MPP eye ha na back politics me pa cho ye kasania me clear ni din said your omoka because me ba do ye make up conversion me ebenyina na me share I think that me share crans a oba na me share ni interview me obi a obe interview ni bia me di kan call ni profile na makoye interview ya grant no na ma share comment nti se me ka menje ba no nsi maybe comment is silly comment obi anyiwa no sorry clear what you sorry ya tia because me nya ya ni position say the way you nanim I just love it but the American trying say on the atem me say me share me the atem nti say na omo fraka say odi atem me hu ni so say Ghana so we are de na belong to that party na ada we ni na because me started the asa na me dey but who share asa ni po comment section no na so nyankopon won shira pa show so boyfriend na won na ti dan ba it's no we ma da me timi ma me okay eti mo ta ehia ye hwe nim se da be na mo be ware I never da ben I never saw another ben ye hwe nim se da ben na at any moment at oh wow that's good at any moment this year ya oh nyame adom nyame se ebe ya ebetimi ai oye dey ni oh my yehu oye dey ni oh you must like I believe but sorry wow it's yen share nim say any moment from now mo be worry na my plan is say mo worry ya so me like my dream ya worry so yeah but we see yen share nim any moment like so say nyame de otimi bibia and there na bibia betimi happen na me ka say yen share nim say nchi bia mo be worry nyame bi mu a na mo awo ma wow so nyame say ono ye me ko na me worry na MPP ba party ETS uchu find that okay oh because me de me hu shame nche me de me shame na election time na so MPP party me do on pe me papa yakopon show no waduma show so me pacho nkwansha ben na de be ma Sheedon amani wadaro me nua ba ye dia meka ne say bebi ogina no onjina wa mankrofo ekasa embu na bem because we ase no ya wo ye bia ye nkrofo hi wo sha atade aye beka wan sha atade aye beka unu eduana aye beka wan didi aye beka nti ona nkasa enhye no hu nkran se ablabo no obi enu ho asebesebi obobo ama ibi wa wo fo modo ba ampo du bebi ombe yi wo mani ama nti no on man dream embre mu se MPP na no so obedi wo mo achi a na mom no mo ya ade a other parties no ebubefu no because nipa tumi se sanadwen na bible kan no so kwasea no se sanadwen betumi aba se o chene bi kura mpo no oni